Hai menaza ting choma i awang remena na mic peke zik reuzi madai ting komchang naza ang khai zik chum ntak mai ting chok de rein sa Zeme ko gana hai mena hange paulia gai de radlei Northeast State Nagaland get Naga National Political Group NNPGS Working Committee WC Mize Convener and Kitovi Zimomine Tetiberi Maigeng Moluze Nagaland gu Governor Wangai Kachibipe Lagane Sanje Police House Chumoki Dimagane Ngau Hadau Gai Dele Zakachule Zaina Nagaland gu Governor Lagane San Banai WC NNPGS me Ngau Hadauze Sam Hekiloi Gai Dadige Man Sapome Media Mesoge WC NNPGS ko Convener Isak Sumine Saze Nagaland ge Governor Kachibipe Lagane Sanje appointed Gaize Panapatabum Pungsu Gaida dige NNPGS WC Lamgene Nagaland gu Governor Lagane Sanje Ngau Hadau Gaibize Namailud gene Railang Bare Dele Zakachule Zaichige meeting Bambige WC NNPGS Mene Nagaland gu Governor Lagane Sanje Rangai Dele Betingti Mene Indiram Central Government Mene Anui Naga me Gdei Pipen Chira Blamge Anui Naga Mugu Hazogai Be Borough Agreement Sign Te Loigai Luze Chunare Changja Indiram Central Government Mene Anui Naga Mugu Gdei Pipen Chimag Zebambe Bizegene Nagaland gu Governor Lagane Sanje NNPGS WC Mene Indiram Central Government Mize Peize Close Anui Naga Mugu Gdei Pipen Rahange Rangai Dele Zakachuli Zaina Nagaland Newland District Kuhu Boto area Kachabe Bamye Haluichi Mangmana Anesian Ki Matakte Luzak Charangkang Hate Zai Dimante Teblamge Anesian Ki Kango Mane Pachang Changadu Agum Zachu Tarahange Warning Pegai Dele Zakachudele The Assam State Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Saze Assam getting kumna lungene madak siate me zai kacharangkang duaite me mina hang haiket me zai poruge mina hang kaiziket gazetted officer meze nim changdele jakacheli zai chirun magze Assam Police Pyroge psuite bp Director General of Police DGP ZP Singh saze ting kumna lungki gene teuze khamne mebro zobe drugs pe mi krol changke ze haimedai ze himre Mira Gumbadu Nimpa Changle Zakachule Zaina Northeast State ge Assam Banai Meghalaya gu border Ramrai Kaklebe Pet Bezepen Dote Daise Tetibe Peke Huzikre Tinkum Chama Zang Kaise Chumai ge Meghalaya gene Haluichi Mangme Assam ge Guze West Karbianglong Tadolong So region Kachabe Bamge Zemaname civilian Maramze Kangi Dele Zakachule Chirun Magzechige Tadolang So region Magbaugu Halu Tewai Bambebs du Hamine Rutoni Le Zakachule The Assam Banai Meghalaya gu border Ramrai Kaklebe Pet Belam Ge pen doteze Meghalaya state gene gudje Assam Tadolong So region West Karbianglong district ge public civilian meze kangi be bamgeze Hamren regional committee gu Karbi student association KSE meze central executive committee meze MLA of Batalangson Rapsing Taron zai Karbi Anglong autonomous council EM Rina Tarangpi member of autonomous council MSC Het Singh Rongpar Aimebone leze Nkyawangai dele Zakachadele Zai Security Advisor to Manipur Government Kuldeep Singh ne tetiba ka peike huzik revzikna tingkum changna jang kaije chum rimai ge saja Manipur ge hazet kana local kime banai kuki hazet ma kage kaklebe pet bigina chuna zemena me chai chang dibe mina hangrex na je ket ma chai chang de le ja ka chule Zai Kuldeep Singh ne saja kuki tribal hazet magu spy me banai Manipur commandos spy ma kage kaklebe pet je ka hrai bigina mina hang sro commando spy me Hazam di zai mina hangket chai dele je duka chedele teti be ba mai ge zai chirud magje PWD mata te cause du gari lungki ge chai je Churachandpur area ge na du ngau do dele je ka chedele zai popu chai blam ge zen dagum takte sing komi ka cheblam je chimare le je sale zai chige PWD mata te me chai me bo je mina hang chum le je ka chedele Churachandpur area ge zai Kuldeep Singh na sa je chige PWD mata te me chai me bo je gari lungki ge lale dele je sale chipo je ge
ne chiget chai me mina hang chome PWD manta te me boze kakle be pet blam gene me nu ne accident te bigene me je ka chedling zai pusong ka gdu Churachandpur district ge nki me local map ni ki mi ne runi be bam ge mamro me lura hange wang bloge unidentified haluchimang mena pni je kangi dele je ka chedling zai chige mina hang kreken me wang le je sale mina hang kreken me wang broge mina hang de set ma chi kakle be pet bam gene je pni je kangi be bam gene pang be pe je border security force pai megu kemge wang changai kana mina hang chume boza takai di be bam chi mak je chunaria pe lare le je Kuldip Singh ne sale kagane pni je chunaria du pe lag je lare le je ka chedling zai Manipur ge local nki me banai tribal kuki zen me kaga kakle be pet blam gene chuna zemena me chai chang di be plane mina hang rex na je ke zai ka za me mina haina je himre zai haraki zai zemna me bam be ki zai ka cham cham be hemi ne rutu ni be je chang ke je hai scenario rutu de le je ka chele zai Manipur ge kakle be pet blam gene chuna pe bam kreu ke za curfew spy mene pe je operation te be je kunta kak sna hange luto gai je la le je ka chedile zai Manipur ge chuna kakle be pet blam gene njna ge internet suspend internet service luto ni be je Zeme na hange luto ndo gai ka dai de le je ka chedile pe bam ka sa ga kakle be je pe dai be je gene zai South India Karnataka state ge hanai kum kum chana jang kai je chum assembly election bam lu bugu vote nznai ka pe ke zik re je chum kum chana jang kai je chum kamai ge sei be bam dele je ka chedile zai chige party lam ge ne Indian National Congress ne duiwang bje seat hai ke je himre je sruk zai ne Bharatiya Janata Party BJP mene duiwang bje seat rex sruk je minge zai JDS mene seat kreu chum zai ne IND mene seat kana zai KRPP mene seat ke jai SKPA mene seat ke le je ka chedile zan Indian National Congress mene South India Karnataka state ge hanai kum chana jang kai je chum assembly election ge ngamwang lu bachai su je IND ma Indian National Congress ge ro gai guda chid jai ne Indian National Congress mene hanai kum chana jang kai je chum assembly election Karnataka ge ngamwang bja plan te je seat hai ke je himre je te set gudle je ka chedile zane Karnataka state ge hanaikum assembly election bamge INC Indian National Congress me bozne seat plan te je haike je himre je sruk ngamwang lub zigine Indian National Congress leader Rahul Gandhi banai Priyanka Gandhi ne Indian National Congress leader mje vote kaime Karnataka state ge je candidate changje bamje misui ibe je ge to basam pe changai dile chirin magje India ramgo prime minister Narendra Modi ne Karnataka state ge Indian National Congress mene duiwang lub zigine racha basamdu pegai dele jaka chedele zane Karnataka state ge tatibeting kum changna zakrew jete set kumge election bamge duiwang ba BJP mene seat haike zemdai za Indian National Congress INC mene seat rex na jete se za JDS mene seat himrevjes na za BSP ne seat ke IND ne seat ke le jaka chedele naikum tingkum changna za kai jaka chumnai tatibe tingkum changna za krew jete set assembly election Karnataka ge bamgu pi dagai dadige BJP me hanaikum tingkum chana jang khaje ka chumga plan and sindi dele aigene na mic pe ke zikre zima dai tingkum chana jang khaje ka chum ntak mai ting chog de rei nsa loi gai dele pi gai jang king gai ni mle ni je to dele